Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kareba marus engka sihriolo ala birita. Ya Syarifa Aulia maminasa peletu keki kareba laur gidi maneng. Telu bola si bawang di toko bahan bangunan capu inandri api di Jalan Nangka Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Resokna Arabae tanggal 23 bulan telu tahun 2022. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros lontang makeda engka arwa oto damkar ripano ni Pak Dai Apie. 20 arwa personil pole mako damkar si bawa backup arwa tahu pole sektor Bantimurung si bawa bantua untuk mapedai Apie. Nah terimai laporannya engka kebakaran sekitar tetes 10. Apie nampak pura nih pedai sekitar 10 di 30 menit. Engka kesulitan mapedai Apie nasabab matingkai iaro bolai si bawa mabecungi depa diusengi sabana Apie na sempurnana toko bangunannya engka sakda lepe engka linga. Apie pola rimonri nampak maluk bei rimonri engka presban kompor si bawa engka sakda malepe. Apie dek nam ingkel lingangi malepe i nasabab kencang anginnya. Marugi sekitar miliaran rupiah nasabah elo capu mana gilalem bonena tokoe. Selain bahan bangunannya sejumlah surat-surat berharga hangus nandre Apie. Ya Syarifa Aulia malau simak real berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.